Kumasi ena no pay nkro no ba kwa ye frɛ ho enkwanta Kumasi mantem ho ba bia ye enkwanta ho hene a owo kurom ho aye sɛ ahemfo nkitoa ne bi a ono awo kuro no hwɛ saa kuro kitoa no so sɛ ne be ya obi nya asɛm a ye be di be kwa ahemfi a saa na na tutututu niema ekoyie na abemu abi a owo kuro ma ye fɛ no kwaku tete oye JHS a owo 17 years oko school a owo JHS a o sandi mfie edunson 17 years na abemu pa kire se eye nana a owo kuro ho nana kwaku Amoah yi eye obi a oye sebi Trumu Trumu asemi de ha adwo o se obi a eye yi be ma de yesi be ma kwan e do oba ho ena owo ekwan e da abotan so ena okode ekwan e da ewiem ena ehyen ship ne kwan e da eposo saa na be ma ekwan da oba ho na na ide o se ma de ne ompe e ma ho kwan na ye ne de na emo be ma ho kwan no ena no owura ho a o ti taste pa enti na one abemu eye kwakutete edi sa dwuma bi da sabi wafa ne to a one ni edi sa agro ne da enti abemu anu kokache ni nua penny sister say na nana ne me aye na se de be ya obi a be hu say na nana ne me ye no me pese nana beba me demu eye time say ntimi sremo mo pese mo betete na mo hu na mo nya evidence se ne police fo be mo a mo benya ebi asem de atia nana e de ama me nti abemu na nkasa eye setup e me say first day no oye ni wa hu ni ye e na first day ni so just eye chiwade nti e bia nyame ohum na kasa kira abemu so on fa sa kwan so enti ya himache na sorry okoyi etu sebe srade we de we yi nantem de okoyi etu de na chese abemu nso asset na app chese wakọ wuro eye kwakutete hu a chese sebe odi kwakutete be me ato na no na iso ofo so na abemu anso ma no kwan ye ne obe ofo so no the tafre no na you are a devil. In fact you are a devil ade o petumi adi nkonwa na o tafre no wa ne ekure mo didi twe kikere na miso na ni mo atwa oyi ya set na apa ne nduma na se ne kru ade aye ma sesi ade na de wo ye de na ma police fo ewo eye nkwanta Kumasi mantam ba bia sesi ade police fo agina na twe Mr. Yankotie ayi adansefo epiemu ho emra sesia. Say ahmachin say about 12 to 1 more. Na ye Tvgh manko bodidi. Ene ye nya ye piko ye ko ha. Ya ba ne say na ye fen ko kwa mo ya oboni din. Wako adranti I friend of Felix watching eho. Ekwa nna kwa koda. Jo me okoye no na oro no ho. So then I Felix watching and also so me na Felix watching onya botre na oba and I was Felix watching no e kwa ko friend me tamaba nti oba ya na tise na na kokwa mo no organic chamanfo pu ko nti o e ko che no che ade no aye ba ko aye mienu ni nyina no omo nti na omo nya hu ni de omo mpin de so mo ni bia ombe no e mo organic ko che mfandifo ehun awoni Akrofuom ugane ko se nfie man fantifo yin ne frɛ district police commander e ma ono so man mantie e ba o omo ba ye no e na omo de ko na wodi adawo ma me ba na ma ba be se we nye first time na we hwe mu kra na no abrantie no ono na bibi beda e na we na tosi bio e na we ko bu krem e na wan kasa kasa me me na wo atia pa na men ko buta kwa na ni akwa na ya family man de ni bisa akwa no se de wo ba ya wo ni din ko ni bisa akwa no me tutu na no so ya wo ka pepe sanya this the first time oni na wa ko ni na na fie ene man na no ena ibidi sa so ni de na mu na ma so ona ibidi njo ya second one we akwa no de ko no ntimi na obo ni sisters mama ne ene de akwa ko yini. Okay. The buy na me beti me say na na kwaku Amoah oyi odiku be acting gene wa ni Akrofuom. Wani abranche na be say Amoah 17 years. Wani na ye bibi da.
according to ono akala na nim woni nada epen na ese we no ase ebi ana be force no abante na nyam hu bi se da bi sa ebi amana no ebi bi bi ne bi a ono akante bi ntumi na bi bia ntimi atofu bi wa wo ba ne dem no na akala no ko bo no se kaba mane se na nationality wode me fa so ntende wo ba ha wo ba mo ba tete ho na bibi ni a mo ba be di adansi eno ni assembly member ankasa so e dey titi a ana honorable difference when na ma kan di ni ne pa cho no an okay enteli baba we honorable Bubialo obo di man e ya che mi semte onpe Bubialo no pepa Mungu yaro nso nya kasapa o e cheza akwara boni hauza ni ka Mungu yaro cheza akwara boni Mungu yalo die cheza akwara boni wajeda nya akwara boni sa de na ni onyi influence na Mungu yaro cheza akwara boni o de na ni si de Mungu ya boni yaro ya akwara eti ali baba to shoma kama ahmatino police to ni be bi ho no eti ekwa akoso because ekromo for me check that derby dia yeah if you ma police from na police for na about and even at the make a na name mo kana no share look at more than call for mana na sabre me no kate na ko Amoah o for na police for mo hwehwe mu na nyame adoma the better quarter mu di Trumu aba ntina ke ni Akrofuom se manintwa akwani to free kuma se ba na wudi asopa junction o kira nkronkron kakra to aso eye ni ekona fi ba kudu ba ko no se o free ayekwa na o pass the through let us say and the akwani mu na wo ko so free ni odi biase na ba so a if you pede kwanta no abanya so let Akrofuom ene so nti ye kura da ka ho pe na mache mana isi abaka se eko mo so ni na se de esi aka epolo kama enyoma bi kwa ewo ha na etiti baba ne bi omuni nti omu sisi se ebi ananya time na waye bi na abanti we bi na baba Tvgh me da se sa odi bra etwen me dwume ko eso mase yo Obatampa travel and tour express consultancy for na eso mase opese ko Canada UK New Zealand Mexico is from Obatampa 0 omonama no egu stream na onyomo eni nkomo efa wa kwento se opese okodi holidays opese okofa ne ma beton opese okotena opese okotena ye adwuma Mr. Baby abeta bia beda nyina Mr. Obatampa bebo ama bibia aye jojo ama nana kwaku Amoah ewe mema mo kwan eda ma ho ede Mr. Onyankopon na ayi usontuma Mr. Mema mo so mugu Ghana ha mo yesa na che se mo ahemfo ebi mo yebi eti se ebi support na ebi nso support yes bo na yensa kira ya adwen na wanye ni ye we dey post for see a jail for life na wo to aso we okokora prison fo nso eho akira mo ne eho odin wo de kwatata prison fo ye wo ni eno so aye asem anu so ye huka me so wo ha na wo saati bi ma me so se eye chiwade kese pa be ma de okwan edo ba ho makra